mo aning inyong panganday hantod sa inyong kaumaon? Sir, yes, sir! Hala, hubuan na inyong mga sinina. Hey, karon pagpaila-ila mo. Ikaw, isulti ang edad, pangalan ug unsa ang inyong gusto nga kurso. Okay, so magsugod taron na. Magpaila-ila mo edad, pangalan ug kurso. Unsa inyong gusto nga kurso? Ikaw mauna Jimmy, ikaw sunod Harry, ikaw sunod Gibhart. Sige, Jimmy. My name is Jimmy Ayok, 14 years old. I want to be a doctor. Comment, sir. Any suggestion, sir? Please verify my answer, sir. Unsay doktor? Nga sundalo man ka. Ay kung kuan na. It was at this moment that Nathan knew. Proceed. My name is Harry King Bancher, 25 years old. I want to be a boxer. I want to be a boxer. Any comment, sir? Suggestion? Pahawa sa kong atubangan. Bayot kang dako. Now, get out. Okay. Enemy spotted. Okay, Gibhart, ikaw. Proceed. Sir, my name is Gilbert Ariting from Bitaog. Na ako isa ka papa, isa ka mama. 5 ka manghod, sir. Tapos ang among bugas karon isa na lang ka salmon. Tapos naglisod din mi karon, sir. Age, sir, 22. I believe, sir, among balay nasa daplin sa sapa. I believe, sir, sa giputlan mig kuryente, tapos ang among tubig kay nawasa. Then, last, sir, I want to be a embalmer someday. So, any kind of comment, sir, react or like or unlike, sir, please don't talk to me because I'm in love with you, sir. Thank you and goodbye. Good. Very good. Come on. Padol. Padol sa kuha ba? Piyong mata. Mauli mo dito. Magsundalo, ang isa mag-boxer. Ang isa mag-doktor. Ikaw mag-embalmer. So, maning